chaninchasqa kaqniyuqmi kananchis, ñoqallanchisqa kanchis hunt'asqa llaqta, qhipa wiñay kawsayniyuq chanincha, limpikunayuq, q'apaykunayuq, chanrarakunayuq, ichaqa ñuqanchis kaypi tiyaqkunaqa chinkachinchis kaqninchiskunaq uyanta, ancha munay apuchasqa qhawaykunaqa sapa p'unchay mast'arisqan kasyan, kunanqa ñan orqonanchisña wasinchiskunapi q'usñihina hallp'akunata imarayku astawan llaqtanchista chaninchanapaq. Chaywantaq yapamanta paqarichisun llaqtanchispa ancha hatun kayninta, kasyanchismi kallpasapa allin wachasqa qharikuna, hanaqpi intikunaq ch'askakunaq wachun, Teresur wasikichismanta pacha wiñayllapuni qusqu llaqtanchisrayku. Ñañatoraykuna allin p'unchay kachun kankunapaq kunan kashanchis kinsa yupay kay kashanriki kay enero killa, no? Kamaq raymi killapi kashanchis llaqtamasiykuna kinsa yupay kay kamaq raymi killapi hinallataq kashanchis riki antichay p'unchay iskay waranqa chunka qanchisniyuq watapi llaqtamasiykuna ña kinsa p'unchayta ña kay musuq watamanta riki ña purishanchis kinsa p'unchay ña ratusqaylla riki p'unchaykunaqa tirayushan llallipiraq riki llaqtamasiykuna nuqanchis llallinanchis kasyanki p'unchayta, nuqanchis llallinanchis kashan kallpawan yachaywan voluntad nisqawan riki llaqtamasiykuna kunan llank'imushanchis kay programanchis kashan riki rimayninchis qhichwa simipi willakuykuna noticias en quechua nisqa riki castellano simipi kunan llank'imushanku Alex Puro Walpayunka Switcher nisqapi isutiytaqmi Luz Marina Casafranca Castillo qankuna kamachinaykichispaq llaqtamasiykuna kunanqa riki nisunmanmi Aspuyo Illa Ramosqa pisimanta riki para kashan nuqanchis nisunman ichapis kay parakuna hawa llaqtakunapi sumaqta pararamunman manaraqmi allin para kashanchu hawa llaqtakunapi mikhuykunapaq ichapis chay saracha papachachu o trigo t'akanankupaqchu riki chay parachakuna hawa llaqtaman chayaruman icha phukurusunchu imaynan kanqapis llaqtamasiykuna bueno chayta nispa kunanqa willakuykunaman haykusun usqayllaman bueno kunan kinsa p'unchay kay qhapaq raymi killapi nishay hatun qhapaq raymi killapi enero killa kay p'unchaypi karan riki kay p'unchaypi paqarimuran kay pachaman Wiraqucha Doctor Daniel Estrada Pérez paypa watakargunmi kunan p'unchay llaqtamasiykuna ña yaqa chunka tawayuq wataña riki wañukapun pero mana chaywanchu riki nuqanchis payta qunqasunman kunan nuqanchis riqsiranchis manan paytaqa qunqasunmanchu yachanchis imaynatan llank'aran imaynatan kay llaqtanchista runa masinchiskunata imaynatan pay riki munakuran chaymi kunan yuyarisun ojo kallipi nuqa tapukamurani a ver imatan Doctor Daniel Estrada Pérez paymanta aswanta yuyarinki llaqtamasiynis pariki tapukamuni y kay willakuymi kashan Wiraqucha Doctor Daniel Estrada Pérez payta yuyarispa chanin qusquruna payta kunan yuyarisun llaqtamasiykuna. Doctor Daniel Estrada Pérez imatan paymanta yuyarinki aswanta Cusco, como se dice, el Cusco histórico, Cusco antiguo, ha renovado, pues, ha reencontrado su historia. ¿Sapichamos Cusconchista? Allinta llank'aran ki Cusco llaqtanchista, payhinata manan kunankama tarinchichu, payhina hatun allin kamarik, ¿no? Que llaqtanchista. Chayqa paqarinqa yuyarinkichis llapa Cusco llaqta runakuna kay hatun runa allinta
que llaqtanchista sumaqta futurichira. Chayhinaqa llapallaykichis sumaq sunquntinchiswan yuyarinanchis. Chillata niki añay pana. Añay toray. Y pucha, panay. Toray, imata yuyarisuman doctor Daniel Estrada Pérez, kunan hinariki pay pakarimuran kay pachaman. A ver, vas a disculpar, mamá, no te voy a poder hablar en Runasimi, pero sí en castellano. Mira, Daniel Estrada ha significado, creo, el prohombre de Cusco, el nuevo indio, el líder que teníamos y que reivindicaba nuestra cultura andina, que hacía sentirnos orgullosos de nuestra herencia cultural, y políticamente también fue alguien que estuvo vinculado a favorecer a los pobres, a acordarse de los campesinos, de los indígenas. Fue un personaje que entrañable, creo que lo llevamos en el corazón, por eso que le decimos Oscoruna. A Daniel Estrada Pérez, el famoso Oscoruna. Allí mi que obras con data ruado artista, con una pura corrupción creo. Autoridades con data malo. Ari ñaña yuyarinin. Imtama paymanta masta yuyarinki. Qusqu llaqtanchispaq imakunatachus pay ruwaran allin runa kasqanta chay allin runa kasqanmanta Qusqu runata sutiyaranku. Chay Qusquruna, chanin Qusquruna. Alqa chanin Qusquruna. Imatan masta llank'aynikunamanta yuyarishanki. Qusqu llaqtanpi imaymana obrakunata, callikunata, parquikunata ima pay allinta ruwaran, allicharan. Paqarimusqan p'unchay. Paqarimusqan p'unchay mi kashan paqaririk. Ari watakargu. Watakargum chaymusin paqaririk. Imatan paymanta yuyarinki toray. Son huellas que él ha dejado en la Allí en vida. la calle Coscote Caranik. Allí te manejaron los conchistas. Plasmadas en esta publicación que rinde homenaje a la memoria de Daniel Estrada, el entrañable a más de una década de su partida. Solamente estaban ya está mantan Caranik en Gesicuna. Ari. En todo caso, mana paita kunqasun manchu. Mana beta caucasuma haikastas. Hatun alcalde karen, allí alcalde pues comanta. Añay toray. Llaqtamasikuna uyarisqaykichis, rikusqaykichis hina llaqtamasinchiskuna sumaqta yuyarinku doctor Daniel Estrada Pérez paymiriki mana paytaqa qunqasunmanchu payqa llaqtaq sunqunpi kunan actual kashan mana pischariki tupayusunmanchu mana rikusunñachu imaynata riki llank'aran imaynata ruwaran mana pischakunkanta uyarinchisñachu pero mana qunqanchischu llank'ayninta imakunatan yachachiwaranchis chaykunata mana rikikunan qunqanchischu kunan hinan riki kay pachaman paqarimusqa kinsa p'unchay kay kamaq raymi killapi 1947 watapi 1969 a 1970 llaqtamasiykuna paymi rikikaran presidente del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que hatun suntur wasi un saxu tío chaymanta. Hinallataq miriki 1975 ñariki payqariki ña amachiqña karan abogadoña y chay watapin aqllayusqaku churayusqaku riki decano del Colegio de Abogados kay Qusqu llaqtanchismanta. En 1979 taqmi paykaran presidente del Comité de los Derechos Humanos riki imaymana derechokuna payta pay riki chayta sayachiran pay respetachiran. Hinallataqmi 1980 chay watapi paykaran defensor general de los indígenas de América mana kay Perú suyullanchismantachu chay qharikushankichis payta chaymi sumaq warmayanan paypis chaypi kashan riki y pay chay tribunal Rotendar chay suyupiraq riki indígena kunata riki pay chaypi allinta derechunta riki sayachimuran. Hinallataqmi 1983 chay watapiraq primera vez pay riki aypan kay alcalde nisqama riki barayuq karan
Cusco churascan, mana paichu atipacuran, sino Federación Departamental de Campesinos, sino ya Federación Departamental de Trabajadores, paicunatariki yanapaj, y paikunariki proponerán churayuranco como propuesta al barajo canampaj y elecciones periki pai yalimon chaita, y chaymantataq meriki kinsakuti karariki kinsakuti taka que hay cosconchispi kamachikuran Waracocha Daniel Estrada Pérez. Inmediatamente 1900 misumariki alcalde Payca Shachtin, Barayos Payca Shachtin, que hay hermanamiento en Escatapay Apariran, que hay hermanamiento hatun, ñaupa llaqtakunawan riki, que hay tercimuyuntispi. Maykunan que hay llaqtakuna karan, que hay karan riki, que hay llaqta Atenas, ¿no? Atenas, Samarcanda, Hinayataq, La Habana, Cuba, La Paz, ajay nariki, Bolivia suyupi, Hinayataq, ajay Belén, Taitan Chepi Pacarimoran, Anji Belén llaqtapi, kay Palestina suyupi. Maykunataraq mi manariki payriranchu, may suyukunataraq, y may mana proyectukuna q'ipirisqa y proyectukuna qulqi aparisqa riki kay qusqunchipaq kutimuran, manan yanqanchu payqa maytapis rikiriran. Hinallataq 1995 payriki payta llaqta churan, primera vez churan kay Congreso periki kamunanpaq ajay Lima llaqtapi kamunanpaq qusqunchispa kunkan kananpaq ajay Congreso uhupi yallinta chay periki llañimuran ajay Limapi kaqkunapis riki allinta respetaranku allinta llaqtanchista riki churaran payqa riki llank'ayninwan yachayninwan ruwayninwan kay políticamente nisqa riki allin formasqa allin ch'uyanchasqa riki allin sillun wit'usqa riki payqa karan honrado manan paymantaqa imachatan tupayrunchu nisunmanchu llaqta masiykuna chaymi kunan p'unchay watakargunta yuyarispa kunan kay programanchispi yuyariyunchis llaqta masinchikkunapis ninku manan paytaqa qunqasunmanchu sunqunchispi payqa kawsashan nispa y nuqanchistaq nisun kunan p'unchayninpi chaninmi chanin qusquruna payqa riki ichapis yupinta kay llank'ayninta qhawarispa yacharispa kunan barayuqkuna kunan kay qusqunchispi kamachikuqkuna ichapis imaynachallatapis yupichanta qatipankuman chaynamniraq imaymana sasachakuykuna llaqta masinchikkunapaq kan mana ni llank'ayllapis kunan actual kashanchu manachu chaylatapis qhawarispa paykuna llamp'usunku kankuman y llank'ayman churakunkuman kay Waracocha qusqunchista sirviyuran tukuy sunqunwan y llank'ayrantaqmi llipin kallpanwan p'unchayachispa tutatapis p'unchayachispa llaqta masiykuna yachaysapa ruwaysapa payqa rimayninta llank'ayninwan ruwayninwan tupachiq mana riki simillachu payqa karan rimayninta ruwayninwan tupachiq chay ejemplo nisqata riki kunan yuyarishamis kunan p'unchay kay horas tutamantanta yuyariyunchis qusqurunanchista y payta nisuman kunan hanaq pachapicha kashan qhawarimashanchischa Dr. Daniel Estrada Pérez qanqa kawsashanki y sumaqtaq samayakapr chayta nispa llaqta masiykuna sumaqta yuyariyunchis qusqurunanchista kunaychaqa willakuyman haykusun chayqa chay paykashan qhawashanipis hina kunan umayman imaymana rikusqaykunata imaymana llank'ayninta rimayninta kunan yuyarishani bueno chayta nispa amaña llakipichu kasun no aswan taytanchis churaymasqanchis allin runata ki qusqunchis kamachikunanpaq qusqunchis allin ñanman churaynanpaq y ichapis paypa chay ejemplo nisqanta yupinta nuqanchis riki chikachallantapis qatipasunman llaqta masiykuna chayta nispa kunaychaqa kay qusqunchismanta ch'usaysun ajay kay kama llaqta masiykuna qanunchaymi riki kay llaqta ajay Paucartambo Wamanimanta raymichaykuran
pachak suqta chunka watata juntayukun wata karguntariki munayta ajaypiriki pasarimun chaymanta noqa aparimunkichis kay willakuyta. Patrón Santiago. Kay Perú Junanchanta, Chachisha, ora por Sabarayo, kay llaqtamanta, kay Pintarichanchi, y Plaza Pampampi, kay su prefecto, Junancha, Gashan Tawantensu, Junancha, kay Tawichachisha, kay Plaza Pampampi, aniversario, Guatacargo. Gracias, Barayo, autoridad kuna que hay llaqtamanta, que autoridades comunales. Kunan punchaymi, no canchis chaykunata, kipaman sakispanchis, huaykaykuna panaykuna, sumaqta kuchurukusunchis. Chia sumaqta huaykaykuna panaykuna, kay punchaypi nuqanchis pasarusunchis kay fiestanchis aniversario qhawarishunchis nuqanchis ki pacha suqtachunka pasasqanta imanallata nuqanchis washanchis llaqtanchis ñawpaqman purinichiranchispaq hinallataqcha valikusunchis llapallanchikchista nuqanchisqa nasunchis purirusunchis runa hinalla kay distritunchista k'ancharichinanchispaq hamun kumankaran ñawpaq runakuna kay llaqta yunka kananpaq mana chay hakucho akay kuri urqoman akay chimpa kuri kan uchipi kuri chay mana chay hakucho nisbata samas paña pacha ilare muxtiña ninko maypit samasunchis maypin samayrunchis kay kunalla piña kay lepiña chay mantan kay kunalla piña samayrusunchis chay manos hankumantan kay kunanqa hina soteta chuyanchapunkuña ñariki chaynanera wataña pachaq suqtachunka watañariki kay pa aniversario chaymanta pacha imayna qhawarisqaykiman hina imaynan kashan llaqtayki. Señorita, buenos días. ¿Qué pino carikusca imagina? No va a 68 años ni añacane. Buena autoridad con Caranco anteriormente ya ripuncuña bueno sacapancuña, pero que poco a poco progresan que nico zapanca alcaldewan bastante mejora cochan. Banay Luz Marina Matuña Paikuita Persnaiki Palchayachiki Hinayata Ariki Kunapunchi Taririkunchis Kai Yachtaipa Raimi Chakuinimpi Kai Yachtaipa aniversario de escape Yapaiko Kai Yachta comunidad kuna Waifekuna Panaikuna Puririamunku Kunapunchay Dikuskakina Kasanku Keipi siempre Yachtaikuta ñapaykuyta munaspa ari pachaq suqtachunka watata juntariykushan kunapunchay chayqa Banay Luz Marina hatun kusiku y nuqapaq llapallan wayqipanaykунapaq siempre kaypi kashanku jovenkuna lipin autoridadkuna llaqtamasiykuna huñunasqa kashanku chayqa kunapunchay munallata pasarisunchis. Su transición de mando, como quien dice, a los nuevos presidentes de las 11 comunidades campesinas de nuestro distrito. Es así que los presidentes comunales son la razón de existir. Llaqtamasiykuna rikusqaykichis hina chayna sumaqtan qanunchay p'unchay kay llaqta ajay pawkartambo Wamanipi watakargunta riki pasarin imaymana ajaypi aparikun sesión de consejo hinallataq desfile cívico comunidad pikunan umalishanku riki kunan kay chunka ugniyuq comunidad ajay kay llaqtapi paykunapi riki juramentación nisqata aparinku y aswantaqa riki qanunchay inauguraykun gobierno regional que Cusco llaqtanchismanta llaqtama riki entregayapun kay ñan riki ña sumaq ruwasqa kashan ajay kay llaqtapi
arma pampamanta kikin kay llaqtama chayashankunaqa sumaq allin ñan chayta inauguraykun qanunchay wiraqucha umalliq kay qusqunchikmantapis qanunchay kayta ch'usayamusqa y chaypi payriki llaqtaman entregaypun. Llaqtamasiykuna pacha llalliraman llaqtamasiykuna pampachay ruwankichis kunan chikantabllatapis qallarirunchis mana huchaychu mana kunan pasaron mana chayta willakusunkumanchu pero zapatutamantan kashanchis kay qheswa simipi willakuykunawan nuqaykuwanqa paqarinkama llaqtamasiykuna. Qosqoman napaykuy kunampacha paqarimuypin kicharini ñawiykunata ahuirimin mosoqkayta ichaqa wiñaylla hinan kasyan ichachus tutamantapi q'apay hina pusawan sapanka kapuli malkiman unuq chanrankunata uyarispa sapanka t'ikapaq chiqaqmi qampin kawsan qhipa kawsaykunaq thaq kawsaymi q'aparishaq llalliq kawsay munaypunin kasyan ancha sumaq qoya miski irichikunin puhyukunamanta ikakunamanta q'apariq sumaq papamanta naruskunamanta poromanta ima qollallaraq kayninmanta q'uytuparikunitaqmi yuraq saraykipi qorichasqa saraykipi kaypin kasyan runakunaqa ñawpaqman lluqsinanpaqqa allin llank'ay yachaqkunan kanku kasqan wasillapin kawsanchis inti k'anchaywan kurawasqa hatun apukunaq waqaychasqan ñuqanchisqa kanchis ancha munakuyniyo ancha yachayniyuq runakuna llaqtaqa manan apusonqollachu kawsamanchis chaninchasqa kaqniyuqmi kananchis ñuqallanchisqa kanchis hunt'asqa llaqta qhipa wiñay kawsayniyuq chanincha limpikunayuq q'apay